say Musa, Yamusa, and Yansa, Yamon, and India, Nemo, Ayam, and young Mobro. Yamiano, none your rains, your shares, or boy, and Obino, near faster than your Yamano, is answer or your coffee, young couple. Sinaniguni Mamo, Abribia, be a one not to Diana. Shendy Group 20 Osaya ye was sent to ye peja body and young couple. You wedding kun mama ye Calvary couldn't do for Judah Mujata. I be out for young couple. Yamana Moedas Yaton Tomo Yakoto Soreno Oyo young couple. Yanimini night should be the one in a set. Or no, what you want your summer so good. Or one summer on to young Zano. Or your potentive, Zay your potentive, or your sufferate. Sayona Truna Yam Pasharada. Or I didn't want to know so anymore and was said that. Or your young couple, or one of my wine, or very different Sunni and Fibas. I know deep here one all. Now Sunny Yanimuya. Talk from the day. I only think I see a young couple. Not me not cheap or really want to say. Jesus said, Father, but we don't have any couple. It's enough.
Yaswa. Yabana boya damase. Yatontum ye yankopa. Oyo no kofo yankopa. Anadu ya koja wudi oda sigaja. Anadu ya sawudi ani muya. Ya pala badosa. Ya papa badosi. Eti musa yeso nyonyamo. Musa na nyonyam. Ye wana matunu musa watuta. Musa na nyonyam. Yesu Kristo Nyonyam sano Nyonyam sama Anana biya Etumya baniso Hallelujah and yo Hallelujah So one no enchenya me asem na one no emmom paye no ebredu se jai akasamu no emma no na enne de nyame de adom no no ode ma me no mienu enne yen samre ye koye papa enchen edin no eye Bishop Albert Sackey Kwapong daddy enne enwumre wiase nyina ayedin ye ma wakwaba asofo mejo so eburu amen na mompo mote sen awurade adaroma ye ho eye ma memfa sa kwanyanso na mencha Sompa TV ne Sompa Radio eye FM Facebook YouTube TikTok ahwefo ne etiefo nyina me mamo nyina ajo na menensa obibia ehonje na yeso ye ene ma me na MCA
all children fie na ye go Facebook ni YouTube ho sani enim say nso no gugu say ya ene light of sia eya mfidie ni nyina so aso ni nyina mu no mo bo mo ho mode wo MCR ho e chinchim ni o ma say adwuma na ebeko so nyame nhira eye systematic press azuka bema osika na ya nomo eni mu nyina nyame nhira mo na me konkran so a David ene ne kriwo na mo so mo wo enkran no nyankopon so nhira mo ales mu nyina mo bo adwuma nyame onya mo kese na me kota kwade na DJ King nyankopon nhira sa obo adwuma e wota kwade ne potemo sa so na yedrum kuran sande ena DJ Papatos so obo adwuma nyame nhira mo na yedru techimanya brother Philip ene na adwuma yefo nyina mo so mo bo achidom den nyame nhira mo na onya mo kese yeda asempeni pafo ase sa odi social issues no abeguo na waja baton no edi ama eye Cedar hour efri sabrei kosi se nondu bebo no de oni Cedar hour emom sania oni yeye ne da no na onyankopon ebe hira mre bia ya ka kire se Cedar hour no enye TV anase radio program keke na emom eye program nyame tumi ne nyame ahoden edi akire anyame nam so anyame de je empempem enkwa na epempen so enya adansia ahodo sabre dia fawo no na fra obi na obi so fra obi na ka kire ne se onyame somafo no nyankopon difo no one ne tim ne nyina abedu fie ha na waba no pabre so se nyame mfa won so na ne ma ahwefo ne tiefo so enye nhira na yebekọ Facebook no ni YouTube no na nipa ni eswaye hye Facebook do swaye hye anso yentimi mo mu nyina di ya makakra no akwaba mo ya mota share link no na mo de mo comments ba no mo na ya mo din no ya itwa no ho sate e wo so ayetimi nya bobi no te ya share link no fa comments bra na odin ne beba so ama won so ya chia na ya ma wajo emeni baabi na wo hwe ye free say ye Europe say ye Asia America Australia continent bi o hwe ye Africa country bi aso o my Ghana mu ya ma wajo bo so me ye mpai bo ne say Yehowa nyankopon o ma wo adanse amen yeso temo sabre dia asofo ne pa kakra mo chia mo makwa ba wo Facebook and YouTube na so Bishop nyame Israel ene wona wone yesum e wo Facebook no eye Linda Owuso ene yen esum Watchre Gradis ene yen esum Aisha Dauda Jimaima Owuso Afriye Benis Japan ene yesum Inshraba ene yen esum e wo Facebook wonom den abna safoa ene yen esum asumani root enso ene yesum Afia Beauty ene yen esum Nana Jesiwa Mami Pokua ene yen esum ewo Facebook no so na nafia enso ene yen esum nipa pi a woni yen esum Owusu ana ne rena enso ene yen esum ewo Facebook ho me toaso ewo YouTube no so anwumre YouTube no so aye hot papa blessing amwa ene esum ohima dufie ejina so Angelina Prempe Angelina Fuku Frimpon Esther Higa amwa Poshia Osei Adwa Sewa Nestina Gomez Halasan Bukali Rosina Pia Boache Suzy Danso Rose Ejekum Rose Apia Zinabu Amadu Ishuraba Abena J Elizabeth Asari Adwa Sewa Safo Samara Santua Krobia Presira Amankwa Michael Apia Kubi Tiwa Frimpong Jessica Jemfi ene Daniel Kokusafo ewo YouTube nso ene enumei one yesum den yo sanso ana Facebook ona Dorothy Ajay ehweyen Dorothy Ajay Rosemont Nyantachiwa Christiana Jomensa Cordelia Eduofo Nanayaw Ajay sanso ana eye Dorothy enso ehwe Nanayaw nso ehweyen Nyankopon shiramo pi sabre dia mon like page no Sompa page na mon share link no
Emma afofro nso so nhwe bi na wontie bi mesra onyankopon sam hira mo amowo space ne so YouTube mo amowo Facebook onyankopon ti na nem nkyere mo bo so me nyame ma mo adanse onyankopon ma ade bi ayeden ewo mabrabo de mo hwe ne mo kwan Ewrade entwe mmeremo onsanka wo Yesu demo fra adanse ma mo amowo Facebook no so monye Ewrade nsem adanse monye Ewrade nsem adanse YouTube monye adanse oh TikTok monye adanse me mamu adanse me kai mo bosumi me mamu nyame nyamu moburuhunu ade me nyamu adoye bosumi ade bi ahohwehwe Ewrade ma wonsanka Ewrade ma wonsanka bompa ya ma wonse shebre mu aboafo nyame twembi ma destiny connectors nyame twembi ma mo so amotie yen ewo radio me hyese nyame adanse emra mo fie ho emra mo dam ho bibi amotie yen bia mo mfa adanse bosome o Yesu demo amen eneme bie tetefo na tumuntem yes na Cedar awai so wona nyame de adanse amamo no eneme hia nipa kakra bi se mon frɛ na mon fa mo adanse yemra ansana eneme bie tetefo na bompa yeso so am bosome ye bompa se nyame onkaye bosome na de di kan na akogu de toso mienu so akogu ne miensa akogu ne nan ye wura enum no ya hwe yi a obi ye de ne se ya na afe no akone wieye aso bosome bi ena Ewrade soma na bofo ma mo bowura Galilea krobi a ye frɛ ne Nazareth mu na omokodoma nipa ye frɛ ne Maria enya Maria nkoa maami a ye frɛ se Elizabeth na waba abrewa na nipa tu ne din so oboni na omoko bie ne yefura no de ba tu ne yem no e wasa bosome onso nyankopon nya dan onkai wo nyankopon nya wo dan onya wo adoye hallelujah amen bosome bi ena maami a ye frɛ ne se Elizabeth maami a ye frɛ ne se Sarah maami a ye frɛ ne se Hannah maami a ye frɛ ne se Rebecca maami a ye frɛ ne se Rahel se nipa me bo mu din nyina ye nipa na ma pɛ awo ma ye bosome bi na nyankopon e kai wo enti bosome mei ade bi aye den ama nyame onkai amen na de enti a ye ba eye Cedar awai so a ye ma wodi adanse ne se Yesu Kristo a ye di ne chi no obisa kwatafo mako enkron na aka na se say do na me sa won yade according to Luke chapter 17 verse 11 to 19 na nkron aka no Cedar awai ba de bra hwefo na etiefo nyina ne say ehemfa na ye gya no mo nyankopon no wo where is the God of our fathers o nyankopon na odi ye na janum free enomofam na oji won free nkwasom na odi won twa pokoko na odi won fa asase pese so eye esre so wilderness na okoji amanfo nkuro amanfo asase ede ma won se omanfa na enye won de ben ajapade no se nyankopon ye penso se nyame no wo he ena nyame ekamia se ojaye wo kwan no so ene yade edoso owo edoso nipa enyine nche ene nipa ne nye wiase nipa ne nye o hwaniama ekoso obehu obi anopa ebedru anwumre na nipa no oye yarefo obehu na anopa ebedru anwumre ade bechi yeso wewu o hwe manso ehodo a ekoso ewa abusua no mu ni enitan a ekoso abusua hodo mu de abusuafo bi di won abusua efaso ye bisa se ye be ye dan wasase we so na ye de enani pado funu echen nipa ena wo de fafon na fra wabusuafo sa wo yade na ye jo sika kase wo hospital home na ye so wanya ye fedro ma wanya ubewu obi abeka cho se kwaku ena kua ena akwasi wanka ne ntem na sese ya na medisika ikura ekoye dan ekowura mi project no mo sese ya na nkura no frɛ me a me kotu omo school fees anso samra me no kasai wu sese ya na yemfa fon frɛ busua sɛ bodehia no ewu eno na obehu nipa
omo bebo aboso na yenua be ma no yenua be ma no ono no ye nyina ye panyin mo wafa na awuo no mo nyina mo mesene ni nyina ne se omo nim se omo de wo be jinsambo de nipa ye nipa be nyankwa na nipa edwene ho da hospital once ye fresh be mo bia fasika ma osofo adenti na amafo ko visitation card no ha ni di amaso a card ya kasama na da so na ka udi amaso a oje na wa sign ni di na se me nua na da form me ma me na da form no na ode akoje nsambode ene nipa adwene wo nipa adwemu nyina eye de nipa benya Kristo adwene afri nyankopon matim eno na Cedar hour ewo ho na ye ba ye kan kire wo se de ye pe na asase su nyina ye beja no akọ enti se ye bobra bia ye mo brabo ne se akontabo bi ewo ye nim na onyankopon kan no eye Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14 na o se de nipa ye di ne chiche ne mra nsem so sa nioma beba ye so nhira obebo bo nhira ni nyina so enti osofo nhira no kodishi wo ho yes Nesitia nyame de waba asase so okuta ni munyam wabo ahofe ode nimbie nyina amam waso ye odehie aso wa mfa na asema anya adwuma sa dehie no sa mpegya no eni munyam na ode amam na fro nsa tenne uyo hoho ani o manfrani mi tufo se no nana no moko no wo so bekwa efi ajapade na wa kantan so ni nyina obegya no akọ my god osofo wutie mi kwan yo faso bu ni pass faso ne kwan yo faso de nyame ma faso no umre beso obegya nyame asafo no beto ye o se ye nyina ye beto no ye nyina besen ya gya no akọ enne ma nyame hu ye hu no asem obutentim otim oda osofo nyame mo akokorada dabi di otia no tie enne nyame nhira se wo follow Cedar hour e fio ho ma yehwe de enti ene esese wo do wadanse e ba yenka Mark chapter 5 verse 8 to 20 na me mieta for no 18 to 20 Mark chapter 5 ose na osikudo no mu no de anka honhomone ewo ne so ne sere no se obeta ne nchen na enso wa ama no kwan na osene se ko fie obusuafo nchen na koka nnuoma awrade ayama wo ne mobura wo hu wo no ekire won na osimu koe na ofiri ase eka nnuoma kase a Yesu ye ma no no wo Decapoli na ye wo nyina nwanwa amen osofo Yesu Kristo bae no ono na ofe nipa sibedio ma mo nya asewo no na momra no mbedi mechi Matthew mo bedi mechi Philip mo bedi mechi na yenkoka asem na odo Galadas fo asase so nipa ahomone ahye ne ma na oti bodan mu a osan yade no nipa na ka se eni owura medi wachi medi obekọ Bible no kokwa anwoma no mesoa bag no anto bag no mesoa Yesu said debi ko wabusuem senye onyankopon si aye wadoye no sie no adoye kese nyankopon aye ni nioma wa hu ewo ha no ko na koka ni nyina kire wo di adanse wo kire wo di adanse kire wo busuya ko di adanse wo kurom ho ma me ne papa eya me bisa o se eya wo hu se adanse no so te se eya wo di adanse eno na Cedar hour ye ba yesi yemfa nyame nu monyam hye ni da enti wona nyame aye bibia ma won ewo Cedar hour so wona one ye bompa ya nwumere sore wrade odi insurance so odi ni documents isi so wona nyame aye bibia ma won no eya ye bie 34 no se monso monfa dance ye mara na wonso so a wo hwe ya wotie no wo se wonso so wo hawo no wa mane no ewrade ebeyo senya na no abofo no bisa Sarah ewo Genesis chapter 18 say oba Sarah bema Abraham nyankopon na mosom no no so bibi yo no yona eya se bisa yes bibi nyame yona enti obi di adanse no
na chese adanse ne nam TV no so nam radio no so nam Facebook no so nam YouTube no so on nam de ben TikTok also for dance here sha dance here ma fra dance here ma tuma dance here kwa dance here kwa dance here ayarisa dance here oh mpeja dance here amen onya kopoma ebi fa dance enwumere amen sabre bia nene daddy kan kwa wutie Cedar hour ye ba ye maudi nso TV no so ye maudi radio nenim o Facebook phone nchen o documents bia o de kan o CV o passport de keka ho bibia o person de to na mra nyame asem koso ye bompa na nyame tumi ebo awuram ye wie pe mema wa som na mabosom paye na no na nipa pi edi ada samre de mame ko MCR na momfa eye ye nomes no ento eye TV ne mesre se onyankopon se bibibia wo ne bra ono nyankopon wa hyehye no wo osoro ase se na osenkafo nwuma no setie osenkafo nwuma timiensa wase bibibia wo ne mra onyankopon ahyehye wo osoro ase efri glada ebrada na wo twetwem bebia no mebie tatefo no tum se frɛ na memo mpaye ma frɛ na memo mpaye ma na sabre yi de yesi wona nyame aye bibia ma won ko na emfrɛ na woni adanse into frɛ na nya adanse na wodi na ose memo mpaye ma meyi wafiri so ye pon a na wafrɛ ye di adanse ne wia mesan ya bon mpaye ma mo a mo hia mpaye bo enti hye no so o frɛ so a kasa go o phone no mo free radio no ho e ma dede emma mo a mo yusu ye pinse no o de kasa ya emoya yi ye friends e free ye pinse na yusu phone na kasa fatal waso na kasa uwia o de ye pinse na shem ma me ko MCR sabre mo fa ye numbers no and to screen numbers I had the fat dance here 0557 0557 000 967 967 0557 0557 000 967 967 and a 0553 0553 53 53 53 53 89 89 Pamenfa offer for the car. Praise God. Praise God. Hallelujah, Papa. O dene baby okasa free can take an idea na radi ayama o papa. But you the Francis and you the main category. The McKenna and the hour, sorry, and I mean, sorry, ma oneso kakra papa. Sorry, I mean, sorry, pa. You did the Bemuse. I mean, century years. Amen. I mean, should would know us for you now. Amen. I'm going to let out no thing. Amen. I mean, I say, me this year, Cedar. Amen. Erade wakwa wa frame bomb pie mano. Se bosumi meye erade de dan akoma so be erade ye mano wo yesu demo. Amen. Amen. Praise God. When Timan you know so what theater obetimi ababiom. Praise God. Hello, Papa. Odini baby okese fro papa na de na erade ayama. Majo so kantika. Hello, Papa. Akasa yetie pa akasa. Hello. Kasa yetie. Praise God. Praise God. For Christ so odini baby okasa fro na de na erade ayama o Cedar hour. Sisinie me kan free na nhia. Mama sisi. Papa ne baba ya ba ko me balusi. Na Kasa yetie. Papa de waya ma me se me baba no. Wonyin bia wonya nfa se ne bela nya 7 years. Oba so wo na chi no wonyin bia no ofiri wo fi so no ba ha no mo a. Na sunsun bi na ba beta na de na say. I had what was for 3 times ni na say. Nti owu Cedar hour no nsuo na o start say wo no ni ayi ni na no. Ana wasan oba ha na de na san baba ama so onya musu sia. Hallelujah. De nyamia. It is said bad them for 6 months akra no die for no. Am pa try say de gina 6 months.
me no Saba biom so ntimi say Bible say oni ebedi akon na tumi pa de ontimi ye me bom pa ye di Lucy Sherade nsa ne ba Awurade de ato ne yem nyame mon oni ne ba no ho ban edu na wo so be wafa no afa ne ba amen praise God praise God praise the Lord hallelujah o dini baby okasa firo na dia na hallelujah kasa o praise the Lord hallelujah kasa yeti o mame hallelujah kasa hello me se kasa yeti o kasa hello ye ton kapa na eya kasa o dia ofra kasa na yeti o mame mfa ofoforo praise God hallelujah odini baby okasa firo na dia na Awurade ayama o Cedar awa na so mpacho ye frame poma ka se free techima poma mpacho de nyame ya mai bi so na ye adwuma papa mo jai me ba pen na asma wona so ti anyumire se ye bompa mi so no ato radio no so ka se mpeja ye nema na ma peja ya bompa ye buso na me amana na wa amu nem ka se nyame ni nyam afiro hallelujah asma na tuayira oh tuayira hallelujah to be usuni ya de pity da ye somba ka ba ye so atamfo no peya die ni pefri ensemi nyame adu yitimi jim wo hu mana hallelujah na ye kono Awurade no wo ko nyame shira o papa me se da me hu mani die beje hallelujah matifa me no bomb pa say Awurade nkan ho e wo techima me koso aboso me onsan mamo adanse wo Yesu dem amen mama onso betime de wo adanse aba praise God hello praise God hallelujah udini baby okasa fro na dia na Awurade ayama o Cedar awa na so me kasa temapon ye preme hana tem da mi polo say na nyambe na ko bie adwa no ka ya mami hallelujah amma te mi kun ko ti hallelujah na ya ni na hallelujah Wednesday say ya no mo friend say adechen Thursday o mo hallelujah Awurade me soma wasem kotema bom me de wafra ne kru Awurade nsa wo Awurade wa bie kwan ama wo no Awurade koso na bo wo ho ban boso me mei ma mo adanse ade be se dam akoma so Awurade nyama mo wotema ho wo Yesu dem amen praise also betimi abo awuram eye 0553 535389 praise God hallelujah udini baby okasa fro na dia na Awurade ayama but your friend Sarah Stephanie ma me ka se fi Accra hallelujah ade Cedar nyame aye Cedar nyame ya that's they say ade Cedar nyame aye me ba pray abrochira mfie numuni afi ba ko me hu Cedar me ba ye ma me printing the pictures the be TV ya nim me ma kuma si biemo me se ade na ye nwanwa 2 weeks pe na me ba nya visa onya visa wie ya me ni sika wo bi a wonya visa me de na court sika ni wonti ba sign na mo ye date abetimi de sika hallelujah na ye de makoko to akosti sign e ma na wotwe Pastor no fe break ticket into me nipi na nyame aye stanchira nema obi oni pocket money ni train ticket atini akodu France odu France na ye de car na be for ni free France ade ne ko Germany hallelujah Ofu treyo, ofu lupeyo, ya de kafi Germany be fan wo France, ade ne ko Germany. Hallelujah. Na nyumne wo fra mia. Wo si odi adi wa che. Odi banku ni nkuma. Ne ma mi ndi wo ye nim wo bia pastor se me ka kire o. Ye nim ni pa bia.
na ba so onya nipa no tu careful Germany ba France abefa ne kwakotena fie ama na duane anopa ne anwumra nanya Cedar nyame na beye wo ya wa beye obia dininyo Cedar nyame ya that's it. Hallelujah. Aka pipa na minim se Cedar nyame wo hoyi obenya pipa ye ntuma sa na wo tie papa se no odi bekwa wiye papa me papa ya ko ma me Sarah wona oba wakopie Europe no me mo share densa Ewrade wa chenyuma papa se no ofa kwa wiye papa so me we so me se fra dance ya mama wo Yesu demo e won kana ho amen amen also betime de wa dance ya ba praise God hallelujah kentika obema oneso kakra dini baby okasafi na dia na Ewrade aya mpacho ye frame Khalifa me kasafi bo amai na madansi ene se sofo ensuo yi Cedar awa ensuo yi de enyasem ketwa ade aye de eso hallelujah ma me ba no oda no twere ne se bonzo na tinani anu okasa kasa me de ensuo yi peti wo mo so ani nyina eko hallelujah o majai nyina ensuo ne de enu me ye madro me bibia akora se tie me ya me pedi ma ne nom ne ko hallelujah na me aye papa Cedar was so na shira opa Ewrade na ye Ewrade me soma wasem ko Kalista njen me do ne me nyina hye wo Ewrade umoje no so me so me fra dance ma won fra kuma so dance ma mo o Yesu dem amen amen also so betima aboa wure mu de wa dance ya ba se me ka kire wo se Cedar awa no nyame tumi edi akire eye 0557 000 967 ene ya dance na yedi mame san fa dance foforo praise God hello Obapa udini baby okasa free na dia na Ewrade aya ma wo e o Cedar awa na so praise God ujina so kasa yetio mame mentio utio ho sana ye nte wonka onso so obetimi abo awuramu 0553 535389 praise God hello udini baby okasa free na dia na Ewrade aya ma o Cedar awa na so papa jo me dinya ko me kasa free nkranya nya ko nkransa dia na Ewrade aya ma papa dia nya me aya ma me se na ntia me ka bono na wanyem o mo na ko to doctor ndi ne cha man so na wo we ya akula no amani di dem e won nani ne nensa ndi o ko yi no free doctor na o mo kire te ya de be ko te chuma ho family te chuma ho family wan si di kura me ni e ma an se ka na mane e wo ya na mo se woni ti Cedar wa nyame ansa bi ya ho ya type a me mi su to so eti e pompa ya ta ajana ya di ada ina no bi ne me se nyame se wonu an me ha na mama ni ka me de yen so he ni aba akula isu se di o ti binti mo man fa ya ti fa ni na kira he hawa ba no so me sura wonu a Cedar wa nyame se wonu me na wo mo na me tika na me fa papa ya re da ma papa nyame ya no se na no tembele ne manya nne ebie ya de ku te ko de family nyame ya bi hallelujah if kanu kura abono kura na ebono ba pemfuo hallelujah saka ba pemfuo na wenwo akura no so da ye fom no wenwo no wenyankopon kuto na timi yesa nyame a obie me bompaye ma mede baby no ne awofo ni nyina mede mo Ewrade nsa nyame abasa nya kese wo mo so se bompaye se de dama koma so Ewrade nyama mo me fresi kaso mamo boso me amen amen nyame ye juma enti follow Cedar awa na won so obenya adanse sambre yi so ma menya dai me famienu pe de aka no
me de bebo mpaya mama fo nko. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fro na de na Cedar awa ayamam. Me kasa pe Mo ayama oneso kakra mame. Eya mentie ho radio no eya twe ho fru radio no na kasa go phone no so. Praise God. The Cedar wa ayamam me say. Na twe ho fru radio no ho utie radio no a emwa enti twe ho fru ho. the Cedar wa ayamam me say. Na me ye funu wa bi bi ni mamu. Kasa. Na me ye funu. Bibi ni na me kwa hospital na be mama dure say be sha na ye sa. Ra mama ko scan. Give me what so do to see that way is ameno no me sa de ko lai. Every wakula ni na yira free frunum de nam ye frunum nyina tu ayira. Hallelujah. Amen. Cedar wa nyankopon kwa na timi yesa anwanwa dwuma. Me de wo shawra de nsa nyame a wayi adekrodie na da wo yemu no ama na ko ayira. Ewrade ma bibia to biom me fra dance foforo ma oboso me. Amen. Amen for the last caller. Ewa adansi no so. Praise God. Praise God. Praise God. Man tio ho. Ofra na utie ho a emwaye. Sabre die mamensa emfa nipa be 10. Na me mom pai ma de ohia se nyakopo kai no bosome. Na mani ni 0557 0557 000 967 and 0553 53 89. Praise God. Hello. Udini baby okasa fro. Mi pacho sila wanyami. Mi pacho mkasa firi kwansa. Nideya. Ni sila wanyami ayama mi de minti ninka. Kanini na shede. Sofo ni nasori mani na ase onko so amwa Erade yan kuransa me de wo hye Kristo mojem nyame ko so ama wa dance e ma ho ban. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro mama Pacho me kasa free tama home tama me ti o mama Pacho bompaya mama mana ye djuma kwan. Ye djuma kwan no jibwa so mama ne mema. Mate. Erade me suma wasem kotema. Erade wa fra o se ne ma djuma sem ne ma boafo eni sika sem. Erade boso me erade kai wa fra ne yemo ma. Ma mo dance ma kwamie bie ma won. Me fresh shebre mo boafo ma won. Wo Yesu demo. Amen. Amen. Also betimi afre na ye no wa bompai. Also betimi afre 0557. Praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby okasa fro ma amen. Papa faze fene panta bi kokoso. Kokoso. Metio ma amen. Wacha. Papa pasa me bra training college wa fere from seko. Cedar de serra de me fana ma me na medjuma samso ye. Me no bompai erade porta bia ye bie ama wa fra a or pray for eye teaching. Me bompai say erade ma appointment mra ma yem fan wo Yesu demo erade wa fra so na djuma sem erade yema no. Amen. Bosumi me fra dance yema. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro. Daddy, Pacho FM Victoria me kasa free Boche School Junction. Eva. Boche School Junction. Sorry, Boche Junction Accra. Meet you, mama. Pacho, Daddy, Pacho, me pese ubo mpai mami. Me wo 5 blood inki me pen pai bona buani.
Faunsato ye fronso. Nyamia oyen senchirene nyankopon. Adie bia obi afrese ne dani yema onyankopon ma ade na firi hono. Wonso de da uyemu bia Awurade mane nane. Amen. Awurade mane nane. Amen. Yesu demo na me bompa ma. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase flow na dia na opese Awurade yema. Bless me. The night. O na ya we ya. O kasa frɛ him man. Awurade me suma wasɛm kɔ wa franche ne nan. Awurade ayaresa ya oma aduane. Yesu o man tampiam na ɔde sa ya yarewa. Me fra yaresa ma wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa flow na dia na opese Awurade yema. Cho me dindi makaiza me kasa free tekima me adan na me frese me na ye me ya na aye kakra na se ade na ba me yam ti me yam ne ha me se de onano efre onano aba uyem me no bopai onyame a oma ni tumi ma de no free onano aba uyem no me bompai se onyankopon ayare sanan to ye fro no so yare no tu nyira wotachi ma ho wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ojira so praise him the Lord do benton kan ofie ha ma memfa ofoforo. Praise God. Amen. Odini baby okasa free na de na opesa Awurade ya ma oboso me. So na de abana na kasa free tekima e pa cho me ni ayare ni kuna kodi e buruchire frɛ kura wo mfrɛ no no wakasa no me pese sidawa mfɛnkyerɛ Awurade a oyɛ sɛnkyerɛ ne nyankopɔn Jesus. Awurade me frɛ ayaresam. Amen. Me san frɛ hyɛbrɛ mu aboafo ma. Kwan bi a esie aburukyire kwan Ghana kwan Awurade mie prono no mamo. Kwan ni mie mamo bosome na otwe wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro na dia na opese Awurade eyema. Pancho yetene grace me kase brother ko. Amen. Me jam me I have on how be able to master to be able to me more than what is so me. Sira wadi na kusoma bo apo no mechi ma me no fa ne santi abekwa wonyi ni so kan ko mechi na chu. Awurade a oyɛ sɛnkyerɛ ne nyankopɔn akode bia wo kon one wo ma me bom pa sɛ nyame abasa no ntom so boso me Awurade nkai mo na wotwe Awurade nkai mo nyame ma mo adanse wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia na opesa Awurade yema. Pacho me kasa fresh makofo dia frɛ me hana pacho afa ye phone by many be na fitina mu enye ni nya se yankopon nsiesie ntem. Awurade me bom pa ye de hana shawansa me de hana ye fro no Awurade nsa Awurade abasa na enye kese wo ye fro no so wona oba na oda ye fro no wo Yesu demo na mabom pa ye. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Kantika odini baby okasa fro na dia na opesa Awurade yema. Dogo poku kasa Sackey Kwapong. Papa yetio. Awurade amwa ma sekasam na bima enyenkoso na omo mma no. Awurade me suma wasem kwa akropon wakoa ne sikasem ne ma soso adwuma sem ne ma soso sikasem o Awurade wona rest biara sese wonsa eka Awurade bosome na wotwe ma omo adanse Awurade kai won wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby okasa fro na dia na opesa Awurade yema. Papa me kasa fi Kenya se bo so le pe man tiesia. Papa me ma wa kwanti ba ko krata se mo me krata se mo ye din musumi na o tane saka. Ni Awurade se o ma ne tan kama me. Awurade a oyɛ sɛnkyerɛ ne nyankopɔn ba bibia wa fran ne banwo biara me fra danse ma ɛwɔ Kenya ase hɔ me bɔ pa sɛ Awurade ma wa danse na wɔtwe akwantum kro bi ɔwɔ so bia onya nipa ni ma dom ne nyankopɔn ni ma dom.
Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby a ukasa fro na dia na opesa rade yama. Abubakar da na kakra na online no twetwa sisi. Abubakar kasa. Kasa. But one time I said, I want to get my way. I want to get more. I want to get Mate. Awurade Abubakar sa afi wei omfa na ho gron ahokyere niema mo aye den Awurade fa onsa kan Abubakar na dwuma sem sika sem ahokyere ne mfiri ho fra dance amount for yesterday mo. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Udini baby okasa fro na de na opese Awurade ye ma amen. Pacho the family Regina mikasa free Merku. Awurade said Ebawo nursing training fana ya omwanu na wokotra bidia anya boko. Awurade a obua Regina ba ofri level 100 akodu level 300 no na exam so no Awurade me de shawansa otwira ma wontwa wo Yesu de boso me so me fra dance ma. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fro na de na opese Awurade ye ma. Pacho mpasa radio me se me ne memba omoya ho ban onye free fi abado ne atamfo nsam na obapa okasa free him ame me pacho me kasa free kote Awurade me soma wasem kokote wa fra onene ma omo hia Awurade obambo Awurade me kan Psalm 91 egu won so Awurade ma obambo no nye kesema wo Yesu demo. Amen. Praise God. Hallelujah. Me fa we aka the last caller na me de Alfred Jomanesia udini baby okasa free de na opese Awurade yama. Ana kasa Pacho yes Awurade me soma wasem kwa francho wo se ka obi nyansa ye misa wa Awurade wa fra school ni mani nyansa osua ma onkai otwere so ma wontwa ena aboafo omba boa no ne suku nsem Awurade twem omoma no Yesu dem. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa free na dia na opesa Awurade yama. Pomano mafia babi kitechi. Techima poma miti. Bajo ye se Awurade mono ni kwenu ma ho ban. Nikuna kwentu send the shenisa. There be a passport on the radio so. Awurade be. Just said there. Oye mami bano obeye eno so amai. Hallelujah. Awurade me soma wasem e de ko wa franchen pomanchen. Awurade a woye ne ba no ho senche adoni kunu akwantuo so. Awurade una ubi akwantuo pono ma Abraham according to Genesis chapter 12. Awurade bi akwantuo pono ema wa fana ni kunu. Me fra danse mamo bosome. Nyame mamo de makoma pe. Wo Yesu temo ena mabon pae. Amen. Wa mo freni nyina me pamacho mo nya frɛ yenti me mpeke course bi abiom enti ye sane outa wo fra me ne me team no ye ne wo ebebo empire na me bon kaya mo ya mo se mo frɛ mo pese mo banya me difo mo pese mo behu no no eye yawada bia ena me tenase ye canceling me ne me team no ti nyame ya doma okyere yawada yi ene yawada bia time no ya no past 6 o'clock sa go see awia 12 o'clock na ya nipa ba enti ebo 12 aye manipa enwura mu biom se na be ya omo amugu ha nyina ba no nyina nyame betimi ama ya hwe omo nyina ye nchaage ewo ha obi bi oba bia no onya kwenya ebehome se na asori bia boafo de bo Awurade adwuma no sa na Cedar worship center so etie nyame hira na onya okese se ofulu adwuma die efim adwada ekosi efiada na ochre nyame ya adom so a ye besen hia same time ti samre peja wonsuo o documents bia opese ye bosom pai na me no embosom pai
Erade obi biara wapeja ni nsuo. Waso ni nsuo mo. Erade me jina kasafidie so hye utumi. Wasemu ahoɔden. Se embo wura nsuo biara oma asomu. Nsuo no nane Yesu moja. Nsuo no enane nsenkyere ne nsuo. Nsuo no enane ayaresa nsuo. Miracle water, healing water, the blood of Jesus. The Almighty nsuo beye biara. Adanse ni ekire. Documents bi a wapeja ne phone me fra adanse me fra adanse guso o Yesu temo na mabompai. Amen. Amen. Obi o hwemi a wotie me sene amanfo de adanse o Cedar awa no so no oso me frɛ adanse ma wakoma so de Awurade nyama de waso da ye boni bi me de Yesu din twada ye no mo se da ye no ye sign no ensen ko ba bi efiri bae me bompa ye ma obi bi o hwemi se ene okwakodai nyame ma o nam home na de papa enche wo Yesu temo ena mabompa ye. Amen. Now mesna ye bobo ye nyina no opese ye no bompa ya ofra. Now ma ba ko e kan ye 0557 30 90 80. Ti no mesi nyina ofra on sabekan. Nyame kan. Have a good night. Bye bye.